Fransai jadi dah Amri lepas cinthong harapan dah estimate ke atau pesa club kita dah ngerti atau kan tidak ada pardon pisir dong pardon ini rap akhirnya Kilis Autonomous Unit NPP DP kan ada opsi ini Amri kan Amri dong lepas Amri aku mesti dong alam kesuman alam apa yang untuk posisi ini Mongol Committee tumpeng di Secretary Kilis Autonomous General Secretary Polsten alam di Indo, napen ke Mongol Secretary bu masalah semua tapi itu rata thiru kiwang inak kok lah Indo kita antang ini 2022 napen ke atari ke 27 masa ini itu isi suai dong officing pun dong modal officing pun dong dak NDP officing pun dong nida 2D pen dong sini itu isi alliance dong office dah non Amri mesti dong bet kita dan dong bang ke isi apa macam bang ke jongjung tidak kaprek bani di pulang teh non kita tan tarik tu proxy ini itu kecingki tapi nak kecing tan itu dah uping masalah event itu jingkidat pen api pinian yang dalam mondol komite itu orang akisung tu kok ulama sendiri mata bang kok lasinang itu orang paham kita kalau teh apa rara paham kita sini alam teh lah no lasin saya semera bang ke non ke bang jikili ka hut sihai pas sendiri ni ke kok non ke bang jikili ko tarik ner ke belum kacira kacitu tu naik ke rat mahuna neti posi aku pinian dia pek sudah mah lamplar di pitu ekarma ulama ke lah no angkang pi bhani li pulam de non jasimet ke Amri konsti arlu akamatha nasinone boy bang ke ni tu kidam tang ke alang lipen x abc ben ji ki than lo la pen ke alang lipen ke ji ki ateng pen ni tu asap suni tu makum tu makisung do koklo aposi ni li matha dam thu lo na puye chok silo pusi ni tum chiki ji than pen komite lo pen chiki ji than pen non ki bang ji election lo bang ke ni tum daga komite sala jong komite pen chingbai si non ki bang ji tarik ner ke election bang ke elvin teron hansi ni tum hin pen alang ni hansi ni tum kirab dun ji om tu no pen NPP tum ke alang ni tum hansi tini media thing lo pen dara thing lo na tum han bang so alam ke sini inang kok lo la pen ke dah lo kidam tang uping masalah kidam tang orang ningkan beni alam isi do bom poikis da piniar ni Amri tum kacini nang ji kenang sok kelah lo alang li dodet pena piniar ni anta alang li si piniar ni anta ame thang pini tiket cepalong la pe ake gam se orang kisuman ake gamlong ake thuddu la posi kidam tang development ni la ka kidam hatum the kontrong nolai phang bang ke bilik tu nak masa bang ke rat tum si besar po nasi rat tum non nu cerok tok situ na pen ni thedam lo la kadu vel ni li kidam pen ateng pen ke thedam lo asupura teng tu dang te ni tu kutia thisi cerap na tok ma la ke ni tu kidam tum si thedam lo nasi non ke bang ji election bang ke ni hin pen homosti han ki putikan la pe Amri ra han ki putikan abang lah no NPP itu mana bang ke Elvin Teron hansi pihai po la pensi rabun po usini nang tu afan ra han pesini cholo aben ni tu la secretary tu la thisi ni la kasi kekian to the media of press club of Amri Central to the China and to others and to all the that negligent plan as a finance secure NPP autonomous unit jadi cuma bang amnesti itu mungkin orang dulu monsternya anak itu akan jam lah kan itu malamu putar itu adiman putar alang kelamunan dalam masih itu ke dia alang alai toko pakai dulu kok we are national party. So the various things what I would like to add from my side is this: it's not a matter of communal things.
We have to love each other. We should not say that it's not a matter of command, it's a matter of love. But it's not a matter of anything, it's a matter of change. From my side, God is only one. But God changed his name many things. There is God of angel, God of everything. So at this time, so this is not a matter only of human life should win. Let also Elvin win one time. And this is a request from me. And he is not a commoner person, he is an elder person, older person. So from my side, from the NPP, we will have him from the Kasich community and from the NPP. 100% vote we will give on 8. And what I would like to tell is that it's not a matter of communal, okay? It's a matter of change. It's not a matter of religious. It is a matter of development. What I want to say from the NLP General Secretary, what I would like to say from the NPP General Secretary, Hero Thomas Unit, I feel very bad. The thing is that I am Khasi. Why, if I get married in Model or in Panay or elsewhere, but then I feel very hard. I feel very bad because I have no power. But why? But why that they have to take this issue of the dam construction? And the second thing, Pantalu Anung Chitri. Pantalu Anung Chitri, Chitri, there is no way. There is no construction. There is not even a single stone there. But Piruli Road. Are like the same like the Mikhalia taking issue on the block 1, block 2 matter. When the election comes, they will say that this is Mikhalia. After all, they will, if you die to see people of block 1, block 2, so enough. Same way now. Pantulung, Chitrian, and Maurun people will simply die or what? We have our children, we have our wife, we have our paddy field, we have everything. But don't cheat of him like that. This is the matter that we does not tolerate to you. NPP will not tolerate to you, and the Khazis will not tolerate to you. 100%, and because don't cheat. And don't cheat, and if, I'll say, if the option come, if it is, dam will be constructed here, Umsoy model, and everything, all these areas, and NEPCO government, if you construct tuar jong se bunai lo hala pulote, tuar bunai lo pulote, jong se tuar bunai dia tapi tu hala NEPCO tum ke dam construct tu NEPCO tum tangkapi mati, kisi cubai orang ayi tu man, don't take issue. So this time we need change. It's not a matter of hatred between Okim Muslim and us. It's a matter that we have to change. So let him rest for some time and let us alive for some time. So let Elvin Theron come this time. From NPP, we will support him 100%. Not only heart, all heart. NPP nekana, Model Secretary of the Constituency. Sing Jomniwa 27 tarik May Junayo. BJP re NPP Alliance Riga. Alliance region में दे BJP ने candidate मुक्तुंगा मुंसा DFI मसला सिंगे NPP को पे Alliance ने लिया नीति निकला फोकरना बिलियम साजा में पिबुरल रिंग बिलियम आरो सिंगे खबर लायम सारा लायम पहले कुंडो सिंगो शुरू नाम से सस्तेंगा सिंगे वो रात टेस्ट हो सिंगे NPP लिविंग पाने तो कार्बी थेरो नेपाली थेरो दिवा थेरो खासी थेरो ते बिमुन सारा लंगन पे दियाने पांथाव चिंतुक नंगा दा ताव पिखाने कुन तावे तिनो सिंग आसाय पेनाफिल क्रोवा कैंडिडेट को पाशिलाई मानदे सिंग एलविन थेरोन के सपोर्ट ने मुसी सिंग खावन ने फनालो मंजूर होंगा आरो सिंग नुइदो सिंग मुक्तुआ दिउपिंग मसलाई
इकुरी पोषण मान पे चीनी थगा ठीक डेवलपमेंट इटा डेवलपमेंट होना लगे तो चालो पसंद को जिन पासे का बुझिंग बोल रहा बो उनसे ट्री पंटलो अरे जिंगो कार्बी चेंथों कार्बी अर्जुन जिंग लेवा लाम पिमुन को पे सारा लो लांजे पहले पंटाव चिया मुसी सिंगे इठाने सपोर्ट हुआ तो सिंग खूब आखल लगा ते जादिंगे वो सिंग कोडाल लिविंग को पाशिलाना ना पेना वो चांस सोसा ना और सिया तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो सिया मुसी डेवलपमेंट ना है बे आमदो पहले पंटाव तावेतिनो सिंग है बे मुक्तुना सर एलिविन तेरंग गलो सिनी उसा मुसी और पेना वोटना मुसी मुंडे होगा सेवा